Hello, we are Madu, we are also Tamar Martina. In Te Māori, the Māori language, SOLINU'U would be described as a wāhine toa. She was a woman of strength and standing. Lance at times, probably many times, tested that strength. She showed him tolerance and patience, but most of all, unconditional and enduring love. Lance remembers the year 1967, when Sori slipped him sixpence for his 11th birthday. It was a lot of chewing gum when money was tight. It appears from last night's story that Lance wasn't singled out for special attention. Everyone was. I am grateful that 35 years ago, Soli accepted me as Lance's partner after all the others, without raising her eyebrows or asking any questions. A loving action that showed her support for both of us was when, aged 76, Sori came to New Zealand to care for Lance after a medical event. This enabled me to make a long, planned and anticipated trip to Ireland to visit the village of my grandmother and the land of my ancestors. In the spirit of those ancestors, I will read a traditional Irish farewell blessing for Soli. May the road rise up to meet you. May the wind be always at your back. May the sun shine warm upon your face, the rains fall soft upon your fields, and until we meet again, may God hold you in the palm of his hand. Ya, KIRISOME mau ora fatu e sema. Ono ritu matata mam tinao, pai hari na tona, dubele. E o mato umo. Mas ko bua utosama. Ita si ima mo ifa. Na sabu e no mau, kurisi samo. E mo uma usane. Sumaya Valere, Santiago, Maia Alguma, Korea, ona rotama leite, e molto sana muoe, cielo na todo, e uma seva de gente de todos os mundos, a tua fórmula é a kasi tinjin ay umo ispa no yo rotamina patena tamato ni ayo tamina no rofa alazo ay yo wa umo seva tinjin ke to suku ya o mato rumba mali vai kasi o tina sabe lá mai o para tinjin ai o sumai ni o te tawa na tamata rumba ni Sateli unego retire later. You're part of singer, your mom, really, if I were a mom, teaching me. Yeah, that was what is busy. I'm not used to what I'm busy. Take about the word, part of sense. You raise me
ia ua whainata o na whoro actia o na sinei i le Fionga na Yos. Ia sui Presidente da Society mai ta o ma. Ia whainata o na whoro o Presidente rather than plants, plots from the round table. Ia ai mese o le suna whaia o na Misila in taia o mi nasa mo fia i kogo. Ia lofa le taimi, ia auto fia o tia wheno le whaisina ta. Ia whena ta, whaisa ta, ia o le te rea le iwa wha le a tō rima tau sama sina rātau whai whapupu. Ia, o lera whaia tine rea. Le te roe no mai ia o le New Zealand Register Nurse. Ia, ke rua rā lea no mapokau. Ia rata watu na rei Sauniga sa u. Mo le mau whaisi o pisi whakagoina te rea o nā tawai. Ia, ai rua rā lea ia o leo o wea na lea catch lea sos tanata te tino ile rea. Te rā tanata te loko la. Anyone who wears this badge is a New Zealand Register Nurse. Tengo amua o le polisi wai. Ai whai mai wai ea na rai e tene i sa wai. I sila pasana a tahan a kala New Zealand o sa me rani. So whai ea ka rai. Ida ai paresta sa so wai o matanga sa leo ratu. Ko ea whiwhi. Ai le sa masa tana me New Zealand o pasi. O mosa ka noa. Ia kana se na o fosi e te na tau te loko i o i muto utua. Ia wata mai se na ni le te fo mai na i. Ia tangi ai fosi na ai te loko ai. E pa ta tani ai na ka lo ni sila. Ia kana se na ai ratu pe a. Ona stofi nei a e te anga i sila. Ia pe me te mai ta. Ia me se na sa o ni na ni sila. Ai na tuta na ka na mai a lea. Ia o taramari, e le nāma, au ira i tanu nāma nono, i le tua ālea o tua whiroro. Le misao ana ko ia Charles, ko i mana ko whaisa tina. Taimia, le rā te tara kana mai ale. Ia le ngā sani ko ara mana whai New Zealand, fōre alea. Ia tu sa o over fast, kunta sa mana. O te anu e New Zealand e a tonu su whālo o tua sana pia anyway. Direi ai si rende o stocking stuff. Se o rende o fa ofi le stocking o te masani a o toso tu lo matuare che o lo lavora tu sana kan ai ada me port che il felo il stesso tinare sama. Ia por idea la e la e se presa a un la riusi. Ia go ese tinasa a un kai na na me. Ia fast forward lo haces conmigo. Ia te mo ia o leva na inicio, ia ai e ai ana e vai. Lo ai atene lo antes com vai. O tan fai esse studies vai, a to the lower masters of, health science and medicine clinical. Que não vai mais dar a ter vai. Isso me sabe vai. Ia ai de vai mo vir vai vai so no para não ir isso não me ter. Anyway, lo petrol. That's the other lesson. But you wait as I do that. Pasti itu kalau orang masuk sendiri lo asal itu kan tuan. Lo lihat asal sesuatu air masuk juga. Macam pagi dan sore air masuk sini. Tidak mesuyu. Boleh sih nak ada mana. Boleh sih aku usah coba film lagi. Lo sama, lo air pokok kan film. Tapi ini cepat dia apa sih ada habis. Anyway, lo kalau bilang aku kau berada luar sini, ini asal aku kira dia sana, apa sih kau? Jadi jauh jauh, dia awal itu ilai soal aku tu supaya jangan sendiri sama orang lain. Dia apa dia asal, supaya dia mana telefon yang betul, saya tahu ya, orang tahu dia apa. Jadi ini yang telefonnya ada lain orang di media, dia boleh submit semua. Ya, berfaham itu kuliah itu, wah sabit sama ni. Ya, ada yang kamu kaya itu sama, lah sama. Ini masalahnya saya sabit kalau saya punya
Karena lu karena no mahala na tayo karena wala ay yung sirino o sorry o sirino e wala pipiki sa pagi sa oyan di pa ang lu tuing karena yala na ya sa tayo ko karena wala ay yung sirino ay wala siyo pinga yung pala ya kapag na ya pisi ay kaya pasanin siya ya na sa pita so veces me lo ya I was in the fears in the spirit, but I was dealing with music. The letter sana na sana saya. O na suara ng pasibiba ine aso ato. Ma'am,